Derby yo mu rw'imisozi igihumbi. Derby yiswe Thousand Hills Derby. Iyi ni match ihuza RPR ndetse na Rayon Sport. Umukino uhuruza imbaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abenshi barara amajoro, abandi bakicwa n'agahinda bitewe n'ibyishimo bike, abandi bagashimishwa n'ibyishimo byinshi byavuye muri iyi match. Ese ubundi kuki uyu mukino uvugisha benshi? Ubundi iri hangana ry'ababakeba bombi ryatangiye ryari? Kurikira Dempa 250. Ubundi iyi match rejo mu mikino imaze kubahuza ni imikino 104 imaze guhuza APR ndetse na Rayon Sport. Bivuga ko APR yatsinze imikino 44, Rayon Sport igatsinda imikino 33. Birumvikana ko APR iri imbere ya Rayon Sport ho imikino 11. Gusa bose banganyije imikino 27 kuri buri ruhande. Ibitego byaje gutsindwa muri iyi mikino ni ibitego 137 ku ruhande rwa APR, mu gihe Rayon Sport yatsinze ibitego 126. 1000 Hills Derby, derby y'amateka. Kuri ubu ama ekipe yombi agiye gucakirana, harimo ikinyuranyo cy'amanota makeya ubwo Rayon Sport irusha RPR amanota 3. Hari benshi ku bafana bagenda bumva ko ekipe yabo bakunda ari izatahana intsinzi, n'abandi bakavuga ko iyo bakunda izatahana intsinzi. N'umunsi w'ejo kuri stade Amahoro, ubundi tukihera ijisho tukareba ese ninde king w'u Rwanda kugeza ubu ngubu. Abenshi bashaka kumenya niba ari Rayon Sport, abandi bakumva niba ari APR FC. Gusa twe nk'abakunzi b'umupira w'amaguru ni ukwihera ijisho ubundi tugafana tukareba aho bizerekeza. 1000 Hills Derby, derby y'abanyarwanda. Ibyishimo byinshi